washo wangena kanjalo umzilo wamvula nyaka majita lalela usu shina wemngane wami wena ungafosti awuphilanga lokho ukhona ndoda wemngane wami wena ungafosti awuphilanga lokho ukhona ndoda jabula wena swana ayaya ibunandi botobo yes fuck abafowethu basuka wele maswini baby abesosebenza hekoli abanye bafike bezokubibona ayi bafike bezokubibona wena ungamkhalela shuwa kanjani ngokubeka ngale kwamanye amazwi wena ungamkhalela shuwa kanjani ngokubeka ngale kwamanye amazwi yeso mathi akapesha fanele ngalishoni abafowethu basuka kwele maswini bebuya besosebenza hekoli abanye bafike bezokubibona ayi bafike bezokubibona wena ungamkhalela shuwa kanjani ngokubeka ngale kwamanye amazwi wena ungamkhalela shuwa kanjani ngokubeka ngale kwamanye amazwi iyona impilo yokugijimale izoshiyeka ingini impilo yokusheshale izoshiyeka ingini impilo yokugijimale izoshiyeka ingini iyona impilo yokusheshale izoshiyeka ingini impilo yokugijimale izoshiyeka ingini bafowethu yesu abazali bathi masuke emakhaya babejabulile madoda ekhaya abantu bethu bazama kunegoli kodwa hayi thina abanye izinto zifika zitshintshe khona le madoda sesisenzokubi okungathandwa ngabazali khona le makhaya madoda ayaya yes okunye nathi kumele masifika kunegoli bafowethu sizinakekele impilo yethu madoda uyabona empilweni kumele ufunde ukuzisebenzela kanzima madoda impilo yokushesha leyi ishesha isikhathi esisebancane madoda ayaya engathi wena ulefika usho ukuthi usebenze empilweni ube hayi nithi madoda yes ulalele ukuthi ngithi swati richali oh baphela bafowethu masweni kings and queens oh baphela bafowethu masweni libathathele babeka kahle nje yesu wena faka mfana faka aha
phela abafowethu emazweni libathathele bebeka kahle emakhaya. Njalo sihlale sikhumbule madoda akhona amasosayini laphana ukuthi abantu bajoyine bazilungiselela impilo yabo madoda. Ayaya ngoba sazi ukuthi unyaka lo kuphatheleni madoda. Yesu lapha kusegoli uzima lempilo esiphilayo khona le madoda emazweni madoda. Kumele lezi zakho zilungiselela bantu bakithi lingakhohlwa ukuthi kusasa liyafika madoda. Ayaya yeyi ebuhlungu lento engiyibona isenzeka lapha madoda kwele Goli madoda. Ikakhulu khona lapha kubo Hebrew madoda usiya kubo Uveli bayaphela abafowethu ngezinye indlela madoda. Madoda bazodlala abafana bami lapha nomthabisi madoda betayi msilumo lonyaka sigithi ngoba kude madoda siduduza abafowethu asebethe badlula emhlabeni madoda. Ayaya alo yepi akafana uchawustape mfana uchawustape mfana. Yesu yelanga litshonile mfana. Ukuthi lento siyazayo impilo leyo kujaha madoda sisuka sizwisa abazali bethu ubuhlungu madoda. Ayaya umzali layo uyabe nesifiso sokubona umntwana wakhe ekhula aze aguqe abe likhehla madoda. Kodwa hayi thina laba batsha sesishesha siwuchiyela umhlaba madoda ungathi hayi impilo leyo ugijima madoda. Ayaya akupresha mfana. Dlala lapha ushayina simadoda etayi msilobovu uyitshayela njalo ingoma induduzo madoda mhlawumbe abanye kungafika endlebeni zawo madoda. Ayaya ngisho naye umzethu waphasi khona lelupane madoda. Otayi msilobovu bafundisa abafowethu ngempilo madoda. Ubuhlungu lokhu basiphela sibancane singontanga kunje madoda. Ayaya abadala babeguga baze intshebe zibe mhlophe madoda. Kodwa thina hayi laba batsha sihamba sibancane iyangihlupha mina le ndawo madoda. Ayaya umfana usebenza umsebenzi wakho ukuzimisela madoda. Utayina lo nyaka uyatshintsha madoda tshintsha Sontana. Sorry ngisho layo umdala wami lapha uliyo Mapisa uyaxwayisa njalo utayi msilumo
nabanye abakwazi ukulungiselela ikusasa labo madoda.